Ginyithia arokurathima na kuturia miaka mingi. Amen. Rĩu na Bena nĩ yaũ? Nĩ yakwa. Rĩu yuma rĩtwa rĩrĩkũ? Bethi wa Njikũ. Ndirangu. One basi. Nona nĩ ndona marĩtwa maku. Rĩu kũgamba cui na ndina kũgũrĩra gakuota. Ndagũrĩra kiro ngima. Ona ti kiro ĩmwe. Ngai arokurathima na kuongagĩrĩre mũhuko ũcio ndũkanage kĩndũ. Amen. Ngai arokurathima na gũtũria havia mwĩrĩ na bamĩrĩ yaku na andũ anyu matũre maririkanĩtwo nĩ Ngai. Amina. Na Ngai aririkanage mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa wanyita wega. Amen. No gũita ingĩita maithori. Nĩ maitĩke. Ke gacibũ kwanja maitĩka ũkagũra. Gacibũ tondũ ndĩraigua ta mangĩitĩka. Karĩ gani nĩ maitĩke. Nĩ Ngai gũkinya irĩkanĩro citũ nawe. Amen. Rĩu rĩ. Ngai arogocwo. Cũcũ Bethi. O ũrĩa nguonaga. Reke ndũgame wone. Ndarũgama. Ndiendaga kwehera ho. Rĩu rĩ. Ndĩ haha. Ta njĩra rĩu nĩkĩ kĩũru? Niĩ rĩ. Ni mwana wa mũirĩtu wakwa. Mũirĩtu wakwa akĩhurũka. O mwaka wa 2000. Ngĩtigĩrwo mwanake na ũyũ. Nĩguo. Nĩ anyina ũmwe. Rĩu rĩrĩa ndatigĩirwo rĩ. Akĩgimara mwanake. Ngĩgimarĩrio nĩ mũtumia ũngĩ. Agĩcoka mũciĩ. Athiĩ thukuru rĩ kũrĩa athire na njĩra rĩ gũgĩcinwo. Agĩcoka gwacinwo rĩ magĩcoka makĩorithio magĩtwarwo kũndũ kũngira ngau kwĩra ngau atĩ marute mwarimũ wa Mũgĩkũyũ matikũmwenda na kũrĩa na ndirio kabi. Akĩnjĩra gĩthomo nĩ ndaigania. Form kĩ hĩndĩ? 1. Nĩguo twamũtwara form 1. Akĩigania gĩthomo. Akĩnjĩra gĩthomo nĩ ndaigania cũcũ. Na no wega rĩu gũcoka thiĩ nako aigania. Gũcokeke atĩrĩrĩ. Kĩnjĩra cũcũ niĩ nĩ ngũthiĩ gũcaria indo ciakwa. Ngĩmũria tiga gũthiĩ Mwangi atagwo Boniface Mwangi tiga gũthiĩ. Eke Ngai tweterere Ngai tondũ indo ciakwa nĩ ciaku. Tiga gũthiĩ Mwangi. Kĩnjĩra ĩhĩ nĩ ngũthiĩ gũtũra haha rĩ. Nĩ ngũririmĩra haha na nĩ ngũkĩgĩra haha. Ngĩmwĩra gĩokĩ ũguo kĩhagĩre gĩtheri o kũmũhĩngĩca ũguo nĩgetha mũndũ ndathiaga moko matheri. Akĩagĩra gĩtheri na gĩkĩhĩa na akĩnjĩra cũcũ gĩtheri nĩ kĩahĩa na nĩ ndagwĩkĩrĩra mboco na nĩ ndacikerũra. Rũciũ gwake akĩnjĩra atĩrĩrĩ cũcũ wĩna 150 ũnengere thiĩ ngĩgũraga thurwarĩ. Hĩndĩ ĩyo ngome kũmũhenia indo ciake ciothe iria agũrĩirwo akĩendia. Wĩna 150. Ũkĩmũnengera? Ngĩmũnengera nĩ ndahetwo 150 nĩ mwanake ũngĩ ngũre iria. Ngĩmũnengera acirorire ũguo. Kĩnjĩra cũcũ nĩ niĩ njagĩrĩirwo nĩ gũkũhe kana nĩwe wagĩrĩirwo nĩ kũhe. Ngai arokũrathima. Akiumagara. Ngĩmwĩra wathiĩ Mwangi ona mũndũ ũtarĩ thimũ rĩ nĩoyaga thimũ ya mũndũ ũngĩ agekĩra 10 akahũra hĩndĩ ĩyo ndĩ mũrwaru mũno ona ndĩ ũrĩrĩ. Rĩu rĩ akĩnjĩra nĩguo cũcũ akĩoya mũhuko wa mwanake ũngĩ na agĩthiĩ. Tũraria ũhoro wa mwaka ũrĩkũ? 2010. Nĩguo Mwangi athire. Na rĩu tondũ nĩ ndona haha hena birth certificate irĩ nĩ ya Mwangi ĩno? Nĩ birth certificate iria ndamoeire nĩgetha matikahĩngĩcĩke nĩ gũthiĩ thukuru. Aciarĩtwo 1994. Mwangi akũra kuma hĩndĩ ĩyo? Ndirĩ ndamũigua. 2010. Na ndirĩ ndamuona. Waigua ngiuga nĩ ngũrĩra nĩ tondũ ndũraga ngũcaragia na ngoro kaga ũrĩa ngũkũnyita. Nĩ ũyũ nake Ngai haha rĩu agũtungate na agũtungate. Ndenda rĩu wĩke ũguo mũgambo ũcio wĩ hau rĩ wĩte Mwangi na angĩkorwo he kaũndũ ũkũririkana rĩ rĩu ũnjĩre na nyambe bange andũ me haha njeri nengera kamera ĩno rĩu ta cũcũ tahorera hau ũkorwo kaũndũ ũngĩririkana kao rĩ ũnjĩre horera oro ũguo. Nĩ ndahorera. Rĩu wamenya kwanja wewe mũndũ wĩna mbia cũcũ wĩna nyama tahorera oro ũguo njoke. Aya ndeta we thaici gũgũtũma thĩinĩ wa kĩng'otore gĩaku tondũ ndrone irekwo na ndĩrenda gũgũbanga andũ 10 rĩu tũtigĩtie andũ 8 rĩu ũingĩre thĩinĩ wa paybill number nĩyo 966 255 account name wandĩke Ndemwakei amount wĩkĩra 100 966 255 twĩ hamwe
966-255 account name andikade mwake amount wikira igana rimwe riu ngiuka cucu akiuma ha cucu bethi akiuma riu ndenda kwamba kuhurira andu thimu maigana ona. All right, aya riu ri he mundu thaa ici cucu wi waigua na niendete riri riu anake arenda ki kirathimo ndamurathima riu horera ne aikia matano ri ati nyogo tuongerere nyama we nguzio rari amburingi mumunthi ngai arogocwo weri reke ndicikie ro riu etagwo mundu gwitwo Miri riu ri ni agwikirira ciringi 500 riu nani ndenda guciikira thimu-ini ndikariganirwo no icie maundu maingi muno icie maundu maingi riu ugukorwo ukuinuka wi mundu wi chonjo ngai arogocwo na nenehe na gutura ario ngai na murathimage na kimurathimage kurathima. Amen. Riu ndenda riu wite Mwangi umwire riu Mwangi ni cucu wanyu na ni nie njiarite mamu wanyu mugwete riu umwire atiriri riu kuria wathire ri riu coka miaka ni ingihire no mwire ndurenda kuma thina utamuonete no uyu mwinake nu ni mwari wa nyina ni mwari wa nyina uyu bas ta Mwangi ndaguthaitha kuria ukoragwo ri kana kuria wathire ni nie cucu wanyu Bethi wa Njiko na ndanarera maithori ma ngoro na ma mwiri ati ungigoka ndi mwiri-ini ngai ni ngacokia ngatho na ungigoka wi mwiri-ini kana ingigakuona wi mwiri-ini ngai no ngakena angikorwo ni ndakuhitiirie ndahera mehia macio mothe ngai ukakumari wa nyukwa ni ahikire nena twana tutatu ungimuona ni ugukena nake ni egukena na ni ngukena na aria angi ni megukena ni tugucaritie matuku maingi na ngoro na mwiri na njira ya kanitha tukahoya na riu ihinda ni ria kinya ria gukuona ni tondu ni ndoka kwa ndungata ya ngai mani Nyari arogocwo na arokumio ngai ukionekana hari uri baba witu. Thank you cucu hau ni hega ni report yo ni yakinya reke riu thecia ciangi gukumana kairitu gaka getagwo Nungari niko gaka tekaga ndaigua umena Nungari ngaja basi riu report yaku ri ndirige gwitira ya Mwangi kahorera oro uguo ni nguhorera wikaraga ku njikaraga githiria kuria Ngongu Ngongu githiria ungeithiria andu agi ku ni gwaku kane turahe ni kugurirwo ni mutumia ungi tutiari na uikaro ona ngithie tutiari na uikaro atigite no riu mwina hanyu riu twina haitu turagurirwo na turakirwo ni mutumia ucio ngai akimurathime etagwo ate mutumia ucio etagwo Thibora na muthuri wake etagwo Kariuki ngai amarathime aciakire andu wega. Amen. Riu kwanja riu kuhura thimu hau buceri-ini mwe ndakagaria gwikira ihindi aya riu ri nginya ni wariganirwo ni mutirima ene onire aya ni uguo cucu witu aya thank you so much dirikania cucu witu ngire thank you no rathimo ni ngai na muturie ndakuona maitho kwa maitho mwathani arogocwo na guturio tungata-ini ni tondu tu atuhuyu ngai agigwita hari na gitumi na ni egugwika wega. Thank you. Amen. Rathimo ni ngai mwina Nungari wakwa aya thank you so much ucio ni cucu Bethi mundu gwitwo ndakwarithehera andu acio gitondu githagithiete muno na tuthiete oro wega na ucio ni cucu Bethi na aretha Mwangi no nyende wionanie cucu wanyu ni mundu mwega mwendi andu na riu ona ni riu ona cucu ni ageire handu hake riu handu mungita hanyu no nyende ucoke no nyende unjaririe riu nguonie kuria cucu akoragwo Mr. Mwangi no nyende unjaririe au ni hega very interesting very interesting ni cucu na niage tutigira kirathimo riu koguo we hindi ria we ukuona na mundu gwitwo wa mbogo wake mamo ni gucorete kabisa koria ngakorwo hana 2070 na titugika njanjo tu na Nungari ungenda gukona thie page ni ya Nyari ni ukuona no ta ekumenyaga ni gutigirwo kirathimo gya gutura miaka mingi na ningi ndacoka ningi ndahoerwo ningi uhoro wigi ingotore koguo ona Nyari na ingotore ni kirathimo ndatigirwo ni andu aya riu koguo we ugatiga kuigua uru au ni hega twetereirie andu acio angi magiuke na niguo tuthioro na mbere
Aya, ndirenda kwamba kuhurira mundu umwe thimu haha nyambe njigue kana ni ekuoya thimu. Helen Mwangi. Helen, twambe tuigue uria maundu make megukorwo mahana. Mundu gwitwo Helen, turore kana mundu gwitwo Helen. Good morning. Good morning. How are you doing? Good. Yes. Unajua mnaongea na nani? Lino mwana kushetende na omenya. Kawe radio-ini? Rigwa tirawi. Aya, uri ni Nyari urakuhurira thimu wi. Kawe kundu gutai na network. Ranjiga wega. Riu ndirakuigua okiweku. Ni ndi mwena wa keria wa. Tacoka hau uma. Ati we mwena wake? Hello? Hello? Ati we mwena waku? Ndi mwena na iro kuhangika Muthaiga. Muthaiga? Muthaiga. Muthaiga, all right. Muthaiga ni wira urutaga kana guikara wikara Muthaiga kai hurire itoga cia Muthaiga? Ndutaga wira haha nyendagia kiria na perfume. Ma perfume? Riu ri? Ni ndakuhurira thimu ri tondu ni ngwendaga gu surprise rucini rwa umuthi he handu gwikirite igana riaku maita maingi we. Aija. Ukwendaga mbeca cia gwika atia? Ina niguo ndirahoete Ngai ndenda kuigaga tukandige kwara tundo twakwa bara. Wewe igaga bara? Ni ngwicitie ati ndiraria na andu a kiria riu ene broti cia Muthaiga ndukamake no urigura o hau. Ngai ni mwega. Riu ri? Perfume ukoraga ku? Nguraga kuri andu kiria hau ngendia guku bara-ini. All right. Riu ri thimu-ini yaku thaa ici ni turikiaria nawe ni aingira 150. Cicoke cingire kana tutige? 150. Ingi ucoke riu ni ugucoka uheane namba iria ni ukuhurirwo thimu uheane namba iria cigwikirwo icio ingi 50. Riu wina ugukorwo wina 350. Riu we ndwatonga kana riu we ndwatonga? Ngai wakwa ndikiro kiroko. Thengi muno. We Ngai akurathime na gwike wega. Amen. Ni twarie thutha wa mweri umwe ndore kana ni gukorwo ucihuthirite wega. Thank you so much and God bless. Ucio egwitwo mundu gwitwo Wambui na riu ciake ni nyingi rwenda riu kuigeraga tuka handu ha gutura araganja na we no we bange oro riu na pay bill number 966-255 account name nyandikira ndemwa K amount kirigana rimwe nyambe ndikie na andu ajoke ngukore gitwaro gichonjo. Aya, jambo. Jambo. Yes. Wewe unaitwa nani? Avril Daisy. Avril Daisy. Avril Daisy. Avril Daisy, eh? Na huyu jamaa Tom Wasike. Tom Wasike. Yeah. Tom Wasike. Huyu Tom Wasike ni nani kwako? Ni bwanangu. Ni bwanako. Haya, sasa tulikuwa hapa na wewe, ulikuwa unatafuta mama. Yeah. Mama yako anaitwa nani? Rose Bojaveri. Rose Bojaveri. Bojaveri. Rose kwa asili yake ni wapi? Ni Western ama ni Kisii? Ni Kisii. Ni Kisii. Baba yako alikuwa anaitwa nani? Mwenye amenilea? Enos Nyenze. Enos Nyenze. Mboi. Mboi. Ayo huyo sasa naye ni kutoka wapi? Western ama? Huyo sasa ni wa Western. Western. Kameme. Na mwenye alikuzaa? Baba alikuzaa ni yeye? Hapana, niliambiwa mamangu alikuja na mimba miezi 3. Okay, akakuacha huku. Akakuacha huku kwa Nyenze? Hapana, si Nyenze sasa ndiye aliniiba. Mr. Nyenze? Yeah. Nyenze alikuwa anaishi wapi? Kibera. Kibera. Line 7. Akakuiba kwa nini? Walikuwa na uhusiano na mama? Kama walikuwa na uhusiano na mama, alikuwa anataka mama kamkataa. Na yeye akajua atalipisha?
So I think ulipisha kisasi akaamua kunichukua na kunitorosha. Na kukutorosha? Alikutorosha akakupeleka wapi? Nimeishi Mombasa, Kariobangi, kila mahali. Na yeye nasikia mama alikuwa akijaribu kunitafuta, inakuwa vigumu. Inakuwa vingumu. Alright. Sasa kuna Nyenze mwisho yako wapi? Ako Kameme. Alienda? Alienda nyumbani. Na wewe sasa ukabaki wapi? Mimi niko tu satellite. Satellite kona ya. Alright. Sasa ushawahi kuwa na uhusiano ama ushaishi na Wakikuyu? Mimi sijaishi nao, but nilikuwa naletewa mama tu. Na Nyenze? Yeah. Juu akileta huyu namuita mama, akileta huyu namuita mama. Kwa hivyo wewe umeitana mama mara mingi sana? Karibu hata mara 100. Sasa kila kabila. Ni ukweli juu nimeishi na Kikuyu, Mkamba, Mjaluo, wote. Okay. Nyenze yako hivyo hata sahi. Tufikie tukinyia wacha tufikishe tu hapo. Unachoma. Sichomi, nasema ukweli. Yani okay, lakini unajua hata kama ako hivyo tu ni dada. Anyway. Lakini si yeye alikuwa amekuza, si ndio? Si yeye anaanza. Okay, sawa. Na mama ati ulisikia ati jina yake ilikuwa inaitwa nani? Rose Bochaveri. Jagada herado asia gemaikarero haha. Orole. Na twina muiretu mundu gwitwa Njeri, muiretu ugwitwa Jagare kangia ni hinya tondu turi acerere wathiku. Aya, muthoni kindu kia Njeri ndehera kamera yo mwena ucio niguo tukorwo iwe no kuinamerera oguo. Ndĩrenda rĩu tũkĩrĩkia na mũndũ ũgwĩtwo Daisy ngorwo we ũgĩbanga na kĩng'otore gĩaku thĩinĩ wa paybill number nĩyo 966-255 account name nyandĩkĩra Ndemwa K, amount njĩkĩrĩra ciringi 100 peke yake 966-255 twĩchonjo ũndũ ũgwĩtwo gĩtowero 966-255 account name nyandĩkĩra Ndemwa K. Alright. Aya, Jagada herado acia ngiriu ni ndona microphone yacoka. Sasa wewe umekuwa ukitorosha. Sasa okay, babako mzazi unajua ni nani? Simjui, but mwenye aliniambia babangu ni askari. Ni askari? Bataku niambia jina yako kuambia. Sasa wewe hiyo maisha yote imekufanya tu mkakuwa ngumu tu. Alright, sasa huyu nani? Wasike mlionania wapi? Tulipatana na yeye Kibira. Line 7 ama? Ikiwa kwa rafiki yangu. Line 7? Wasike? Yeah. Uko aje? Mimi niko poa. Maisha inaendeleaje? Maisha ushapata msupa mlipata watoi? Tuko na watoi wako shule. Yeah. Okay. Wangapi? 4. Umejikakamua wewe. Wewe ni mno? Wewe ni mnoma. Haya. Na bado unataka kuendelea? Hapana. Tulifungia hapo, hawaja tosha. Alright, sasa huyu huyu bibi yako tunataka kumtafutia mama mzazi. Na tulimwambia kama tulivyo last time ulikuwa umekuja. Yeah. Na vile tulisema ni ya kwamba sisi huwa tulipisha tandururu. Yeah. Nani Daisy alikwambia kuhusu hii program? Ni landlady. Yeah. Landlady wako? Yeah. Kule Kibera? Hapana. Hapo Dagoretti Kona. Akakwambiaje kuna? Aliniambia alikuja ukamsaidia kuhusu shamba. Yeah. Nauliza nani tukamsaidia, tulikuwa tumemsaidia? Mlimsaidia akapata. Okay. Haya. Sasa akakwambia sasa ukikuja huku tutapata mama. Okay. Alright, ino ni tafarira ya Njanjo na tuthiĩte ro wega. Aya, ndaici mundu gwitwo Gaceri gubanga mundu wiha mundu gwitwo Patrick Ngige onawe
onawe ni ukuni wa woethi moyo rahurirwo rigitie na 014 Patrick Ngige oya na beo urahurirwo nayo tondu nwagiru ni kwa thimo niguo mwirane uria mbeca cingi cikuingira thimu-ini yaku no aciangirera gwamba gubanga thaa ici na 966-255 account ni mnyandikira ndemo ke amount wikira igana rimwe maundu maku magaikara makiri chonjo right now tukirikia naya we ukorwo we very aya okay emudu na twina ndume haha uguo microphone hiyo. Habari zenu? Mko aje? Kwa salama. Haya, manegere microphone ni ugari. Wewe unaitwa nani? Grenis Mura. Grenis Mura. Grenis Mura. Na huyu naye anaitwa nani? Naitwa Jacqueline Bosibori. Jacqueline Bosibori. Nyinyi mna uhusiano mgani mkiwa wawili? Huyu ameoleka na bibi ya brother yangu. Yaani brother yangu. All right. Bibi ya brother yangu. All right. Na kuna mama ambaye tumekuwa tukitafuta Rose ako wapi? Ni mgonjwa. Okay. Wewe ni dadake? Aya. Sasa ako wapi? Sehemu gani ya Kenya? Kisii. Ako Kisii. Mahali panaitwaje? Nyatieko. Nyatieko. Alitokanga Kiumbu. Nyatieko. Kwa hivyo wewe ni Mkisii kabisa. Mbuyane. Mbuyane. Nyogotewa. Mangana tayo. Kabisa. Haya, sasa mimi tu nimekuitia maneno tu mzuri na kuna mama ambaye tumekuwa tukitafuta. Mama aligonjeka siku gani? Kutoka 2010. 2010. Hako na watoto wengine? Mmoja, alikuwa na wawili. Mmoja huo mwingine ni mkubwa ama ni mdogo? Ako class 4. Ako class 4. Huo sasa alizaa nyuma kabisa. Alikuwa na yeye, aliwasalia karibu. Okay. Kwa hivyo ako na watoto wangapi? Mmoja sasa ni mmoja. Mmoja sasa. Dada yako alikuwa anakuambia alikuwa na mtoto? Aya, dada yako okay. Akitoka Kisii alikuwa na mtoto. Akitoka Kisii. Sasa huo mtoto wenu nilikuwa nataka mama akuje lakini sasa imekuwa ngumu. Juu ya hali. Sasa leo ningependa muende na huo mtoto wenu. Alikuwa anaitwa nani mwezi kumbuka? Kitamba alikuwa anaitwa Janet. Sasa wewe una majina lakini wewe ulikuwa unamuona vizuri? Alipotea akiwa na miaka 5. Alikuwa mdogo. Anyway. Sasa nilikuwa nataka mama akuje kwa maana yeye ndiye ingepeana habari zaidi kuhusu huyo msichana. Sasa vile tutafanya Daisy. Aya, negera mwili tu witago Daisy. Sasa Daisy, wewe umekuwa tu hapa kule umetembea hii Kenya. Ungependa kujua mama? Na ndio ulikuwa umekuja. Sasa tunashukuru Mungu kwa maana leo ilikuwa ni kama ni ngumu. Lakini ilikuwa ni ngumu. Lakini leo kuna mama nitakuonesha mkionana na yeye ataenda kuonesha mama. Sawa. Tuko pamoja. Wewe ndio mkubwa ama ndio mdogo kwa huyo mama? Yeye mkubwa. Sistangu ndio mkubwa. Ndio mkubwa. All right. Sasa Daisy. Sasa nataka unaona hawa mama, huyu mama ako hapa hivi. Unamuona? Nataka tu nikusurprise leo. Huyu mama ukifuata yeye atakuonesha mama ako wapi. Lakini unfortunately hatungeweza kwa maana hasikii vizuri. Lakini mama yuko kule Kisii. Kisii mahali panaitwa weta watu yako? Nyatieko. Sasa in short huyu ambaye amesimama hapa huyu anaitwa weta watu ya? Grenis Mura. Huyu Mura. Sasa huyu Mura in short huyu ni damu, huyu ni mama, ni dada ya mama. Ni huyu sasa ni aunti yako. Sasa ningependa kwanza umsalimie alafu hiyo maneno mengine naweza tu hagi. Unajua hiyo maneno mengine tutajua. Lakini mama si ati ni mgonjwa sana, wewe usijali, maneno itakuwa.
Hivyo sasa hivyo anti Mora, ningependa ukaribishe huyu mtoto, umwambie karibu nyumbani, mwambie tu. Huyo msichana amehangaika. Unasikianga kuhangaika? Huyu msichana amehangaika, kuhangaika. Na kinacho mwanzo kina mwisho. Uguo niguo kihana. Na iyo niguo tabarira ya Njanjo yathira rucini rwa umuthi, na andu aya ni gucoka guthii kumuonia mamu wao. In short, no hote kwaria uguo tondu ndigwicihe mundu gukinyita ni akoretwo ena wathe wa meciria, nikio atanahota ni turageretio angiuka no kurakirema twatigitie hani no ena wathe wa meciria, ni agucoka athii akioni mamu wao kuria koragwo. Riu ino niguo ukihana no kwega utirenda kuma na tutano ima wedera wewe fage na besa ciaku thiini wa kiondo kia besa. The last minute can save a woman or a man. Thiini wa paybill number 966 255 account name adika K maundu maku maikala makiri chonjo. Alright. Aya, huyu ambaye mnamuona ameoa mtoto wenu sasa, huyo ni shemeji. Anaitwa mtagwa Tom Wasike. Na Tom Wasike sasa umeanza kujua watu wa huyu msichana, utaenda ujue mama, alafu maneno itakuwa. Kana ni hata mudo wetu Mora. Ndeti huo? Yeah. Mora unaishi wapi? Wangige. Najua wewe tarehe Kikuyu sasa unasikia. Kameme TV, muthegi wa ruriri.